Dinio chung Kanchanpur TISF Kanchanpur Divisional Committee niye press meet ma kemuke bose. Sekarang tero ai mong sombulariang angke joint convener jang ya gra to angke Kanchanpur Divisional Committee ni TISF ni convener jang ni debra to ya gra to angke college in charge TISF niye chung jang cloud to nero lo college in charge ke convener betie joint convener betie ke chung meeting ma khalayo press meet ma khalayo chung bo press meet khemon kau ke bose lai thanai 14 September NDB college chini tiprasa no ke ha goinjati bai ke illegal ke incident umon ko no to ye chung ke ham press meet khalayo boke chung Kanchanpur sub division committee TISF committee ongye khadumon kau chung masalayo jodi bo MBB college ni ABP rono BBM college ni ABP rono se jodi higher authority ro action la yang hangke chungpono Kanchanpur subdivision ni TISF ongye chungpono jobam khainai je action la yak songale browning saka o step la yak songale chung all over Tripura ni TIS Tripura Indigenous Student Federation ongye chungjo to bai klaye jobam khainai ye chung niyo press meet ma kense Saha poila media friends rono ani mungkhe nantus kumariang angke Kanchanpur subdivision TISF ni convener ke chung press meet ma kimole bose mia khio je BBM college chinti process student rono bo ke chung ka union ta TISF khama abono bro naisle ye gingsaya abono bumo bron uporo action la ningtho rajya sarkar khetre ma ke chung newcomer student rono je chung nangkrumo bron khokchi ma mau khokchi ma ton abono chung nangkrumo mono se bro chin uporo se ake ete khimo ababari bron ba khiye chaya bro abono eres khini nei tho je abo chini union TISF union je student rono aba ke bumo abo bron sakawo action la ningtho